amateka y'umupira w'amaguru ku isi ndetse n'ahangaha mu Rwanda. Bizagorana ko utazumva ijambo football. Inshuro nyinshi mu matwi yawe uraryumva bitewe nuko abakuzengurutse barabikunda. Nubwo waba utabikunda ariko uzabibona. Mu nzira, mu mihanda, mu kibuga, kuri televiziyo, ku maradiyo, uzumva iri jambo ndetse unaribone. Ubundi byakomotse he? Nta kindi kinzanye usibye kukuvira imuzi n'imuzingo ukamenya amateka y'umupira ku isi. Soccer cyangwa se football, aya ni amagambo akoreshwa n'amahanga. Soccer niko muri Amerika babyita, United States of America, USA. Mu gihe football ni ijambo ryazanywe n'Abongereza bivuga umupira w'amaguru. Bifite amateka atangaje. Gusa afite ibice byinshi by'ingenzi mu mateka y'uyu mukino. Gusa uyu mukino wakurikiye undi mukino witwa Chuju. Uyu ni umukino wakinwaga mu Bushinwa, ndetse hari ibindi bimenyetso byerekana ko wari warakiniwe no mu bindi bihugu. Doramye mu mateka akomeye ndetse ahambaye y'umupira w'amaguru. Reka duhere ku mizi y'umupira w'amaguru. Nta kindi usibye Chuju. Chuju ni umukino wa kera cyane watangiye gukinwa mu Bushinwa mu kinyejana cya 3 mbere y'ivuka rya Yesu. Wakinwe n'abantu bo mu Bushinwa cyane. Mu majyaruguru y'Ubushinwa nibo bivugwa cyane ko bazanye uyu mukino ndetse nibo bawukwirakwije bakanawukina bakanawukunda. Football mu Bwongereza. Mu myaka y'1860 muri England habayeho ibikorwa byinshi byo guhindura amategeko y'imikino yasanzwe akorerwa ku bibuga by'ubukino bw'abana. Gusa mu 1833 ishuri ry'abakino ryashyizeho amategeko ya mbere y'umupira w'amaguru. Aha niho amategeko ya football ya mbere yagiyeho. Bivuze ko Abongereza nibo bahinduye umupira w'amaguru banawuha amategeko n'uburyo ukwiye gukinwa. Byakozwe mu 1833. Ese gushyira amategeko byagenze bite? Muri uwo mwaka w'1833 ishuri ry'ubukino mu Bwongereza ryashinzwe mu buryo bwa Football Association rizwi nka FA, igashyiraho amategeko y'umupira w'amaguru yagiyeho nk'uko tubizi ubu ngubu. Gusa kwiyongera k'umupira w'amaguru ku isi byo byaje ryari. Ibi byabaye mu 1904 aho ishyirahamwe rya FIFA, Fédération Internationale de Football Association, ryashinzwe rikaba ari ryo ryagize uruhare mu gutegura imikino y'isi yose no gushyiraho amategeko agenga imikino. Ibi byatumye hashyirwaho igikombe cy'isi. Iri ni irushanwa ryagombaga guhuza ibihugu byose byo ku isi bikitabira uyu mukino. Ubusabane no kumenyana byose bigahurira muri uyu mukino mu irushanwa ryiswe FIFA World Cup. Gusa igikombe cy'isi cya mbere cyabaye mu 1930 cyabereye muri Amerika y'Amajyepfo muri Uruguay. Gikurikirwa n'ibindi bikombe by'isi birimo n'igikombe cy'isi cya 2018 cyabereye mu Burusiya, aho Ubufaransa bwatsindiye igihugu cya Croatia kuri finali, ndetse n'igiheruka cyatwawe na Argentine itsinze Abafaransa kuri finali 2022. Nubwo tuvuze ibi, iyi mikino n'amakipe byo byaje gute? Amakipe byamamare nka Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich n'ibindi byagiye bitera imbere ku isi muri shampiyona zitandukanye, bityo umupira w'amaguru ukaba umukino ukundwa n'abantu benshi ku isi hose. Byaturutse uyu mukino umaze gukundwa mu bihugu bitandukanye, kugezaho umuntu wese ashobora gukurikira imikino kuri televiziyo ndetse no kuri radio. Ndetse ibikombe by'isi na shampiyona bituma abantu bibanda ku mupira w'amaguru mu buryo bwagutse. Bivuze ko isi yigaruriwe na football. Umupira w'amaguru mu Rwanda ho byagije gute? Byatangiye ryari? Reka turebe aya mateka. Mu Rwanda ni urugendo rw'ubuzima bwo gukura no guhinduka, kuva ku mukino w'abana n'ibikorwa by'abaturage kugeza ku rwego mpuzamahanga. Doramye mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Ibimenyetso bya mbere.
Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri umupira w'amaguru watangiye gukinwa mu Rwanda mu buryo bwihariye ku banyarwanda ba kera, ubwo abamisiyoneri n'abanyamahanga bagiraga uruhare mu gukwirakwiza uyu mukino mu gihugu. Abanyarwanda benshi batangiye gukina umupira w'amaguru mu mijyi no mu bice by'icyaro, ariko igihe cyose byari ibintu bikunze kugorwa nabo mu bihugu by'amahanga baje mu Rwanda. Gushyiraho amategeko n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda byabaye ryari? Byaje gute? Ibi byasabye ko tugira mu 1960 hakaza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rigashingwa, rikaba ryari rigamije guteza imbere umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu no gushyiraho amategeko agenga uyu mukino. Ibi byaje gutuma abakinnyi n'amakipe batangira kugira imyitozo ikomeye. Amakipe y'ibanze yaje mu Rwanda ubundi ni ayahe? Ese nayo makipe akomeye mu Rwanda? Mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi amakipe akomeye nka Rayon Sport, Kiyovu, Mukura, Etincelle. Ubwo tuvuze Rayon Sport, Kiyovu Sport yatangiye kuboneka no gutangira gukina mu mikino ya shampiyona mu gihugu. Gusa haje ihinduka mu gihe cy'intambara. Nyuma y'intambara yo mu 1994 igihe cya genocide yakorewe abatutsi, umupira w'amaguru wari mu bikorwa byari bikeneye gukomeza, ndetse wakoreshejwe nk'igikoresho cyo kunga no kuvura ibikomere by'intambara. Ibi mu gihe iki gihugu cyari mu nzira yo kongera kwiyubaka, impano z'abakinnyi batandukanye zagiye zihurira mu ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru, aho bamwe bahuriye muri za shampiyona. Ishoramari mu mupira w'amaguru mu Rwanda naryo riti turaje. Ibi byabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Hagiye hagaragara ishoramari mu ikipe y'igihugu no mu ekipe y'ibigo nka APR, Rayon Sport na Kiyovu Sport. Ibyo byatumye umukino w'umupira w'amaguru ugenda ushyirwa ku rwego rwo hejuru mu Rwanda. Gutsinda igikombe cya Afurika. Aha twavuga ko u Rwanda rwigeze kubona itike rugakina igikombe cya Afurika. Byagenze bite? Mu myaka ya za 2000 ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yagiye ikina neza mu mikino ya Sekafa, Cup of Eastern and Central Africa, ndetse ikagera mu mikino ya CAN, Africa Cup of Nation, ubu yahindutse AFCON. Aha hari mu mwaka w'ibihumbi 2004. U Rwanda rukaba ari ikimenyetso cy'ubukomezi bw'uyu mukino mu gihugu. Igishoro mu ruhando mpuzamahanga. Reka tubirebe. Aha turita ku maklabu ya mu Rwanda arimo nka Rayon Sport ndetse na APR. Yazamutse cyane mu gukina ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'isi. Muri 2017 ikipe y'u Rwanda Amavubi yabashije kugira muri kimwe mu byiciro by'imikino ya CHAN, Africa National Championship, abana bakina mu gihugu imbere iwabo. Aho igikundiro cy'umupira w'amaguru cyakomeje gukururuka cyane mu gihugu, n'abatari bawuzi bakishimira kureba. Ibi byaje gutuma hazamo n'ireme ry'uburezi no gushyigikira impano mu bigo by'amashuri. Mu myaka yashize hakomeje gushyirwaho gahunda zo guteza imbere impano z'abana mu mupira w'amaguru, aho imishinga nka Football for Hope, umupira w'amaguru ku nyungu, ikomeje gufasha abana n'urubyiruko kugira amahirwe mu myitozo no mu masomo. Uyu munsi umupira w'amaguru mu Rwanda umaze gukomera ukagaragaza impano n'ubushake bwo gukomeza ku rwego mpuzamahanga, ndetse amakipe akomeye yo mu gihugu yitabira imikino yo ku rwego rw'akarere n'isi yose. Ese ubundi akamaro k'umupira w'amaguru mu Rwanda kaje kuba kahe? Ubundi ni akahe? Umupira w'amaguru mu Rwanda ufite akamaro kanini ku gihugu cyacu cy'u Rwanda mu nzego zitandukanye. Ku rwego rw'igihugu, umupira w'amaguru si gusa umukino, ahubwo ni igikoresho cy'imiyoborere, ubumwe, iterambere n'ubukungu, ndetse n'ishoramari mu buzima bwa buri munsi.
Dore bimwe mu byiza by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Icya mbere, kongera ubumwe n'ubwiyunge. Gute sasa? Umupira w'amaguru mu Rwanda wagiye ushyigikira gahunda z'ubwiyunge, cyane cyane nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi 1994. Ikipe y'Igihugu Amavubi n'amakipe akomeye nka Rayon Sports, APR FC n'andi yagiye afasha mu guhuriza hamwe abantu batandukanye bagakora ibikorwa byo kubana neza, gukora neza nk'itsinda no guhashya amacakubiri. Imikino ya shampiyona cyangwa amahugurwa akorwa mu rwego rw'umupira w'amaguru bituma abaturage b'ingeri zose bahura hamwe bagakora ibikorwa by'ubumwe. Icya kabiri, iterambere ry'ubukungu. Umupira w'amaguru ufite uruhare mu kongera ishoramari mu gihugu. Amakipe akomeye nko muri shampiyona y'igihugu usanga yinjiza amafaranga menshi binyuze mu kugurisha amatike, kugurisha ibicuruzwa by'ibimenyetso merchandising, ndetse no gukorana n'abaterankunga hirya no hino ku isi. Iyi mikino ifasha mu guteza imbere ibikorwa remezo nko kubaka ibibuga by'imyidagaduro ndetse n'amahoteli, bityo ikazamura ubukerarugendo n'ubucuruzi muri rusange. Icya gatatu, ubuzima n'imyitwarire. Umupira w'amaguru ugira ingaruka nziza ku buzima bw'abaturage, cyane cyane urubyiruko. Uyu mukino utuma urubyiruko rwigira hamwe rugakorera ku ntego imwe. Ibi bifasha mu gukomeza kubaka ubuzima bwiza, harimo gukumira ibiyobyabwenge, kurwanya ihohoterwa ndetse no kwigisha imico myiza nk'ubufatanye, gukorera hamwe no kubaha abandi. Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunda kuba intangarugero mu mico myiza, bigatuma babona amahirwe yo kuba imiryango myiza n'ubuzima bwiza ahantu uko babyubaka neza. Kane, uburezi n'impano z'abana. Umupira w'amaguru ufasha kuzamura impano z'abana mu gihugu. Abana benshi babona amahirwe yo gukina no kwimenyereza umupira w'amaguru, bakava mu bibazo bitandukanye byo mu buzima bwo mu muhanda bakabasha kugera ku nzozi zabo. Uyu mukino kandi uhuriza hamwe ibigo by'amashuri, ugatuma abana bakuru bafite ubumenyi n'ubushobozi bwo gukorana n'abandi. Gatanu, guteza imbere impano no gushakisha imirimo. Umupira w'amaguru ukomeje kuba umwuga ku rubyiruko rw'u Rwanda. Abakinnyi benshi b'umupira w'amaguru bashaka kubona akazi muri za shampiyona z'imbere mu gihugu ndetse n'izindi shampiyona mpuzamahanga. Byongeye kandi abakinnyi batandukanye barashora mu bikorwa by'ubucuruzi cyangwa imibereho myiza nyuma yo kugaragaza impano zabo mu mupira w'amaguru, bagatangiza imishinga itandukanye. Icya gatandatu, ibikorwa bya diplomasi, intumwa n'ubucuti. Umupira w'amaguru ufasha mu kubaka umubano mwiza hagati y'ibihugu. Imikino mpuzamahanga n'amarushanwa nk'igikombe cya Afurika AFCON cyangwa se CHAN bigira uruhare mu guteza imbere umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, cyane cyane binyuze mu mukino w'amaguru. Icya karindwi, guteza imbere umuco w'imyidagaduro. Umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunze gukurura abantu benshi mu gihugu. Utibagirwa abakunzi b'umupira w'amaguru baturutse mu bice bitandukanye. Ibi bituma umuco w'imyidagaduro mu gihugu ugira ubuzima buzira umuze, bigatuma abantu bagira ibihe byiza byo kuruhuka no kwishimira ibihe by'imikino. Mu by'ukuri umupira w'amaguru ni umukino ufite uruhare runini mu kubaka u Rwanda, mu guteza imbere abantu no kwereka isi aho igihugu cyacu gishoboye kandi cyashyize imbere ibikorwa by'ubufatanye, ubumwe ndetse n'iterambere. Ikindi ni uko umupira w'amaguru waje kuba kimwe mu mico yo mu Rwanda. Ubwo ni umupira w'amaguru mu muco nyarwanda. Umupira w'amaguru ufite akamaro gakomeye mu muco nyarwanda, aho ushyigikira ubumwe, ubufatanye no kuganira mu buryo bworoshye. Mu Rwanda umupira w'amaguru ntabwo ari umukino gusa, ahubwo ni igikoresho gikomeye cyo gukomeza kwimakaza umuco wo guhuriza hamwe abantu no gushyira imbere ibyiza
by'umuryango nyarwanda. Dore bimwe mu buryo umupira w'amaguru ugaragaza mu muco nyarwanda: ubumwe n'ubwiyunge, imyidagaduro no kwidagadura, gukorera hamwe nk'ikipe no kubana mu bwubahane, ubuto bw'umupira w'amaguru no guteza imbere impano, imikoranire n'umuco w'imyidagaduro n'ubuhanzi, amateka n'ubushobozi bw'igihugu ndetse n'ibindi. Aha ni kuri Hot World Entertainment. Niba wadukunze andika muri comment uti muhindure ibi cyangwa se mukora ibi, turabyishimira cyane.